ljudi, danas ja i moj gost Gaming TV igramo Minecraft i danas radimo arenu. Ljudi, vidiš, on ima dijamantski mač začaran, luk strel ne začarano, a luk strel ja ima začaran, ja iron mač. A ko će sačka da ispalim jednu strijelu. Ja ovdje ne puštam. Sačka ja moram. Krećemo. Ček, ne. Ajde. Sačka. Krećemo. 3, 2, 1. Jao. Upće me. Aj, nisam uzela. Baba! Men se zalagovala neka strijela u zraku. Ne! Men se gasi vatrena strijela! Jo, Hamza, ubićeš me. I to još. Koliko imaš? Pa ful mi je, ali... Sad sam te... Jao, Bože! Kako sam samo dobro. Kako? You got it for a month? Šuti, Pato! Upće me! Where are you? Aj, daj. Jao, nis! Mrzgo me to jedno! Vidi ga, mač, onda! Aj, ne mogu da se snema tebi! Knockback najjači! Mrzgo me! Ti! Da sam se začarao. Jesam! Ko? Pam! 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 Pam, 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 pam! Pam, pročine. Dobro. Pa bolji sam. Instant help. Počeo sam mač. Nisam. Jesam! Let's go! Let's go! Pa ček. Daj, ga baci. Baci ga. Uzmi luk strijelu. Baci ga. Evo ga. Čekaj da ga sad pokušam. Gep. Bojca. Ne mogu torti. Da se mi borimo samo tvoje ume. Ja. Pa moja... Iga. Pa šta? Kako? Bacio sam ga. Ja znam taj trik butala jedna. Hamza, s koje strane da pokam Gdje sam bio, okej. Sačkaj. Evo, ja dolazim sa ove strane za koju stao. Evo vidite. Ček, evo kopam. Ovaj ti ga dođe. Mrsko. Ja, znači...
Ajde. Bam. Bam. Dođi vamo, Hamza. Vamo. Let. Hajde kopaj zid, evo neću. Neću te nego kopaj. Hajde sad malo u tvoj da se bijemo. Hajde kopaj. Sad će noć. Ja imam night vision put. Evo ja ga nemam. Čekaj. Gdje mi je mene night vision? Pa ne znam, možda ga nisam tebi stavio. Pa ja imam pušen još jedan. Pa sad ćemo meni udar. Izmao sam, jesam, Allah. Volim. 6 minuta, niko se nije ubio. Znam se ono 15 minuta. Pa bože, ćemo se dok neko ne umre. Pa koliko ti skidam ja damage-a? Ništa. Ništa. I bam. Ne pada kiša, sad goriš. Fat, izlazi iz sobe. Pam, pararam, pam. Otkud tebi vatra? Ne znam. Oj, ne. Pa dobio sam iz gepla. Ne znam. Koliko imaš? Jao. Bježi. Pa kako me? Kako sam ovako spor? Jao. Ma ja, ko knockback na bow. Ma ja, sad ću da te uništim tu. Sad ću da te uništim, bre, matori, ne možeš ništa. A što sa tebi to? Ja opet skočim. O, kapa ti je odnešena, bre, matori. Jes Boga. Gledaj, Spider će nam ući. Ček, pa uništi ga, ba. Uništa sam ga. O, Jamza, kako si ga to manjka dječak. Jesi vi dobro govorili? Jesmo. Dosta. Hvat, ovo je fight godine. Nemo da te ubijem. Čudno imaš nešto. Nešto ne tjeraš. Joj, sad ću polako sve skidat taj armor. To je moj mat. Ma ja Gepl se jebe. Tam da skoči. Sam ga napio. Da mi je to i bilo cilj. Ne spaljujem ove. Čudna, kopaj mi. Imaš s jedne strane pol. Evo ti. Ček, Hamza, ček. Sad kad uđem, zatvori, ulazi nam čudovišta. Nemam kap. Šokao sam kripera u zadnjem trenu. Čeka. Jel me to gađa? Ne gađam. I mene! Bog da te razije. Ma ja. Skeleton, brat. Ba. Sam damage sam ti dao. Pa bilo ništa ne znači. Jer imaš armor. Šta se samo tebi ubijem? Koliko imaš auta? Pun sam! Što Baci me gore, molim te. Čekaj, evo sad. Čekaj. Gepl. Oću kako da neću. Bravo. Što vrijeme se nađam. Samo što se malo previše fulamo. Bož smo dobro u PvP. Cijenite nam ljudi PvP. Hop. A ja sam došao do onih 5 strela. Sad koje ja ne smijem potrošiti. Ja nisam ni... Nećeš mi jel? Pun sam opet.
knockback najjači ljudi. Uvijek kad hoćete idite u creative i uzmite knockback. Upće me. Obi me, eto. Hoće. No. Gledaj koliko. Pa nokautiraj to. Evo čak, samo da ga skinem. Da ga skinem! Ja sam. Sad ja malo gepova. Gepo. Oj, Hansa, to si nestala 2 srca. A daj, pa šta Kako snimaš? 11 minuta. Jao. Pam. Pam, pam. Kako nismo gladni? Džabe postavljam to. Srećan, rođendan. Daš dugo da slaviš? Risko. Ljude, imam to u facecam da pogledate neko. Ljudi, ovaj klip će se nastaviti. Reci ću da nešto. Ljudi, u ovom klipu nam ocijenite PvP. Recite da smo bili dobri samo. I to je to za ovaj klip. Knockbackome. Vidimo se u sljedećoj epizodi, u sljedećem dijelu koji će se nastaviti. Do tada imate od mene jedan veliki pozdrav i od Hamze. Bye bye.